Nogong district pen Karbi Anglong along le mitar pharu ki thoman bak nang ke pen Longri arlo powerlum agamusa inghapu Ingdeng crazy KHMA lapen ingdeng sirkep KHM RNA atum mai kedeng Kardom pini KAL Prime Time berta long penili sami mirina hansepi pini bertang ton pen arjuponi tha Longli jongsi avi pulotang te Karbiang long puta chipunakchi Karbiang long along le kattu kave 10,434 square kilometer do Labangso ting pen Karbiang long along le piniani dojima ke ongdong adim Karbiang long along le interstate lapen interdistrict adoya hoy alam ki ke klang jurun e Karbiang long autonomous council ke chariatum CEM MP MLA EMs MAC atum kai ke kaningje pon Karbiang long along le inchi sita kapre katum aphan pithek the polam a hokluma Lasono porahut nijang Karbiang long Kheroni police station ang kangarlo Maji hadi arong Nogong district pen kache holo kadim Nogong district pen mitar pharu ke thom so se Karbi Anglong along le nang parlo tanglo Birta kilong pen tong sekot pherang kiatum adim an palidamsi mojadar rong asar lapen rong arara tumpen ahok pedalam kachini ponjab khan adim along an palidamlo Rong asar pen ke pachini dona tengke prabjin pen Karbi Anglong along le long Nogong district pen signboard nang ketar ko abang chiplok ponang ko lapen Karbi Anglong autonomous council kachari atum lahai along le adim kachelang damja phata chunri ko well এই যেতে কাৰ্বি আংলং আমাৰ 52 হৈছিল জন্ম তেতিয়া মানে এইখন মানে ৰিং ৱেল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা দিয়া আছিল সেকশন কৰি দিয়া এইখন ৰিং বনাইছে আমাৰ স্থানীয় লংকা স্থানীয় বিনা পানী বৰ্মনে ৰিং ৱেল বনাইছিল গতিকে এইটো আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্ডাৰ বৰ্তমান আমি দেখিলোঁ যে হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্তমান অলপ আগতে হুজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰা আমাৰ পদমপুখুৰী পঞ্চায়তে অলপ আগতীয়াকৈ মানে এক পালং ইফালে দূৰত্বত সীমা গাড়ী দিছে এইটো কেতিয়াও হ'ব নালাগে আমাৰ য'ত নেকি আগত আছে সীমাটো সেইটোৱে আমি লাগিব যাতে ইয়াৰ পৰা কোনো ইফাল সিফাল নহয় যাতে আজি যিটো সীমাৰ উপলক্ষে আমি যিটো দেখিছোঁ আমাৰ চৰকাৰী গামবুঢ়া লগতে আমাৰ গাঁৱলীয়া গামবুঢ়া লগতে আমাৰ ইয়াত গাঁৱৰ যিটো মানে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ ডিম্বাসী ৰাইজ তথা ইয়াত যিটো নিৰ্বাহ কৰাৰ যিটো মাটিৰ পতাক মানে মালিক পটাদাৰ সহ আমি যি দেখিছোঁ গতিকে যিটো আমি মানে ইয়াৰ পৰা 300 মিটাৰ যিটো দেখিছোঁ যে গাঁও পদমপুখুৰী গাঁও পঞ্চায়ত আণ্ডাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ গাঁও পঞ্চায়ত তাত চাইনবোৰ্ড লগোৱা দেখিছোঁ গতিকে মই অনুৰোধ কৰোঁ মানে দুইটা জিলা পশ্চিম কাৰ্বি আংলং তথা নগাঁও এতিয়া আগত আছিলে হুজাই এতিয়া হুজাই কেঞ্চেল হ'ল এতিয়া নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় দুইটা জিলা মানে DC দুইটা জিলাৰ SP ইপিনে কাৰ্বি আংলং আৰু ইপিনে নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট দুটা DCয়ে মানে ডেমাৰ্কেশ্যন কৰিব লাগিব লগতে আমি মানে ৰাজ্য চক্ৰ বিষয়ক আমি মানে দৰখাস্ত এটা দিলোঁ Kheroni pen Mohanteron Karbi Anglong live Ketha gamusa aphan aman peng piponsi longria vai kanglong powerlum along pen kasonse gamusa aphan longria lo na hokadim da ki jora hukum inghapon popusi sarkar hin pen pachini pon Karbi Anglong live pen longri ang kang piara raphan aprangsi bhogali bihu akardom nang pajurilo kangke donatum birta kinang sot arjoi tha longri arlo powerlum gamusa inghapo Asami Sakhaya Pinding Sumpot Kirai Kapang Chopon Thekje Phanpura Chief Minister Dr. Sarma Pen isi Thedunga Kengkam Deng Ponlo Bangso Kengkam lake Powerlum along pen kasonse gamusa aphan kejor kelana hukum prabjin pen ing hapon po Powerlum gamusa alar ke thak kasonse vek pen kaboche agamusa aphansi Assam government pen hukum piponlo Sorkar ahin pen ke pathik pona birta tengke longri arlo gamusa lapen arnai ke thaka son seje aphan long pharo isi ke jora dim ka pathik pon jalam the paklang pon
Chief Minister pen kaning je pona tengke thang chiklo pen jangmi po chiklong bong an powerloom gamusa phuthak kilang kapang chingpon je phan deng ponpo powerloom pen kason se gamusa la pen mekhla sador hithi kulat nahok adimalongta joramatsi jorlong lelo Puthot kenang sora birta arjui tha Asamisa khelong manpeng ke thenai khei ajutang angthek bulote gamusa henlo Bonta labangso gamusa aphan machine mate korpen kason se gamusa aphan longri arlo na hokta ke jor kena na hukum ing hapu Powerloom along pen kason se gamusa aphan ing hapsi ke thakvek agamusa aphan bangsi jorpon longchotpo ke thak pen kason se gamusa aphan RD deng ponsi lak phira tokbor krener kep ke jor boha pipon proposi Chief Minister pen pangdak bon News Desk report, Karbi Anglong Live. Kidamtang arkoi ni phai cricket hom pen pini arkoi ni phai krip ho an umrangso rongar ting along ingdeng crazy Karbi hemphu mukrang amai lapen ingdeng sirkep Karbi hemphu mukrang risonimso asong atum maipi ke padopon Ingdeng kre isi Karbi hemphu mukrang amai KHME amai phu habi terang kongchon bang Samson ingti lapen ingdeng sirkep Karbi hemphu mukrang risunim so songpen mai phi kajir du rongpi kongchon bang linson rong hangatum ke chari por mai long kachetong dun aluhi sarpo aman pen lakha kre troxi gorom pani constituency MEC Joy Singh durong kachopha aluhi aman pen mojari rongpi chief advisor KHME Joy Singh inghi advisor KHME mensing ronghi abari mojadar Samsing ingti rara sai klembang lapen aria sang khotum chetong dun Labangso Karbi hemphu mukrang amai lapen Karbi hemphu mukrang risonim so asong kibi ponangko atheke non kewang jiarni ansatami Karbi honghari adhorom kirimatum amethang Karbi ajutang jobat nim rokom chorkli chophijo ason among an kacheting ni ne deja phansi niritum kedamtang surhini rakhre ke thomaning kanpen klembom bang bomsi non an ningkan kreisi nang pleng tanglo Lapen labang so mai kibilong virje aphan positami ningkimi pikabang thu mojari rongpia himpen Chiri pharo iselong lesetami hodai ponnoposi Joy Singh durong MEC lakha kretroxi gorompani constituency lapen habi terang maipu KHME atungpen nang pachini dong non illegal jabaga hemphu mukrang adim lo hemphu mukrang ga chipate akla malong pustame garbia tum aron ko pen pathu bombang bom hala bangso keju yason da litum hemphu mukrang da game and sport mata keju kelang cari abang khu phamsin tum ahin pena ripon po da sina lang ri da kete bange itum isunim so si kaswa pathu culture Aprang kedam na so agem bange kapathu bange patak penombor pathu bange yang pun ayat tame itu tang culture kijui so kapathu pathu bang kopitiya son nang cepat bang pon ke hamsi ya ধরম along si hey renga lokalam pulo loss of cultures loss of identity si culture level of identity ta giverlo ঠিক la san thasin num ki jong dam bang ke christian lage dhorom christian ke dhorom karbi gali son thaksi honghari lage dhorom lage karbi gali son thasin tum asi karbi pulotang te ilitum lum do lam do jutang do jubat do riti do niti do sonsori hormu karbi phanang lipi se klem bang tungma ilitum long doet sita memin di bange karbi phanting ne dat amat bisil tum dhorom alain mangsi bisi patherong apo se tum non wi kimi tum pustame methang jutang jubat methang ritiniti sonsori karbi hormu ke setting ne la son se doat lo la so pasin tum pini bange ningkan sek pane pongpong dum dak sing room je chorkli chupuyo sita me litum arna mo menor ni men ka chichini ne dupik isila helo la pente litum karkli ka phoju pen bade litum karhi karje an pusitame litum long basapi basapo sedame sabsu ka duredu lasine litum farok kresar kebra cricket home ani kan litum ladak karbi hem kumukrang ame ne litum ro pamrong no fom la tenengana bang ken litum ne kan kresi arta anang dula Jiri kindeng pen Samsing ingti Karbi Anglong Live
West Karbi Anglong Hamren Rong so pi ke parlo ward number ke thom Rong Ching Don Pathuak Lamalong Aliralon ki pipen hacha ke kan ke talonamai ke pachun. Karbia Kheya Jutang Hako Penta Hacha ke Kando. Chereha Anglong Along Rukasen Rong Nang Seng Det Pen Hacha ke kan Karbia Kheya Jutang Nang Planglo. Karbi Anglong Autonomous Council pen setame Khe Ajutang Mate Karbi National Festival Calendar Loamat Aninkan Wang Arkoni Phai Kribli Nang Pathik Bilo. Bon sita hacha ke kan kachihong kaduria jok chethang theder asonlo. Khe Ajutang kapang choje phanma thasi Rongching Don Sarbang ner ke watum ching baisi Alir Alon ki pipen hacha ke kan Katalona Jaimek Dengpon. Rongching Don hacha ke kan Katalona mai amai phu Joysing ing tipen mai kacha pahem phu ponalong alohi ke pachinia Jaimek Rongching Don hacha ke kan Katalona mai akong chunbang Bidaram Rong pipen mai ke phalam the lapen alohi ke pachinia Jaimek rat angno pachini. Hacha ke kan ahud Rongching Don Sarbang ner kep araratum lokhi ahai kachuhang adapor phainer kep apor bong arnam tuponlo. Adun thu kachiki mo Jaimek dengpon. Labang somaya long jasimet lokhi aporom kang thum lapen hacha ke kana phuthak chethan chimon padopon. Alohi sarpoa man apengpen kachetongdun Hamren Municipal Board Chairman Biren Tisu Chetongdun. Laso along Karbi Lamet Amai Hamren Aru Amai Phupen Kongchunbang Anparta Karbi Cultural Society Hamren Pen Chenglok Ongdung Armuchi Turunsi Karbi National Festival Hacha ke kan Katalon Amai Talongdun. Arni kang thim ason kache patialong misen pen kang sayatum ingsaidun si arni kang sampor phai ke thomapor nong ekipi pen karcha sai dengpon si ingsam jin pen Karbi National Festival mate hacha ke kan Katalona Jaimek misen pen pajo. Lilitum Rongching Don Sarbang Kep Arat Ingwai Ponsi Lilitum Karbiang Autonomous Council pen kepathik pon ini tarik krep ni hang arkoi tarik krep ni Lilitum Saking Wai Ponsi Lilitum Sarbang Kep Arat Lilitum Karbi Aporom Ponsi mate acakekan Lamilitum bini konceng kon ko lapen bini keceng kon pen ani kan punya program lo lapen sampai kaki adon orang pintar kita mengadukan tu bangkia sarap bangko sarap anda mereka akan diturunkan karena nama macam apa anda ayo dan anda loki apa tu yang macam orang sebagai orang pura pura bang kota bang ada anda nak ini klaim pun lo la pente ini kan hiji am ada kita nonton kan hiji tapi ada kita jutang bangkai kaji Hamren pen Daniel hi Karbi Anglong live. Tangte pini Karbi Prime Time berta ke lapan si kang ton pon iklo.